अस्सलामुअलैकुम मरु ओइबा पाव खटंग मयाम दे थमजरंगे ngarang su paw si pirakpa ngamkhidra thabuk na khajitang kanam oirga maram oirga thabuk na khajitang maram oirga ngarang si thabuk si tum chil khara asine ngarang su paw si pirakpa ngamkhidra hoji hojikta Iran lom dagi paw su kharam la I madre Gaza dagi paw kharam su lai the important oiba headline du khakta mayam da dum tahan jaramage America ga Iran ga manung da dil masama oibagi pawam tholai ko masi ayungan ta da masi gi news ma thengra al mayadin da su madraidi Iran gi newspaper da su madraidi kanam da su Al Jazeera da su sida hairi se sini nuclear deal si hoju oibagi wani ko pifam se mawangai de yam sathina Iran na su hai gre nuclear site si Iran gi red line ni na masida kana gumna attack to bata ragdi kana gumna lan to gan khal bata ragdi masi aloi bilan ni sini nuclear site che Iran gi damakta gare ju onthok na wana onthok na kanum to na asi samga sagatrim na dusi kumba site si kare gumba destroy to bata ragdi purai khoi gi jang war adurani Iran gi statement che aduna maram oirega hoji statement ma haibu Iran si bu manung da si diloi be wani ko man gi hoji ki news se de irise yamna wang da high level na taba low level da makoi na hoji uranium interest to resign uranium se semdok sadoi se mas high level orega na bu atomic bomb sabagi magi kanum capacity se lai kare adugo low orega na bu aikoi gi electric ama masikumba aikoi gi semdok sadok pagi current sembagi ama sembagi sikumba adu America gi hoji high sinu mohoi gi power da low level da increase to holbagi uranium se adugumbagi permission phangbe ai chini Iran che hoji ki news sida hari se do makha da ba hoji manga raksu re phamgri je Iran amsung America nuclear deal gi phamna wari sana kri se ado hoji aloi bi thak tini adu gi marak ta so makka khani mawang da mafam mahum da lot na uranium ai khoi gi semdok chadok lam mi haina news am thoglop koi matung de yam sathina country ani khakti America amsung Israel di yam sathina ai khoi gi chalang kholang na ba ya khoi gi yam sathina hojik mak changyan na Iran gi nuclear site tekra attack to roi mawong na ba dumok pu mayam na thing dana ate country America oigera Arab country oigera asi makhajina thingjal khochan na du gi lando hoju phoba tali dana leirimni leptna leirimni ba hojik America ga aloi bigi final deal se kari oibno asi mayam emgatai adu Iran na di bar hairi ya khoi nuclear saro ya dumak pu ya khoi deal da su ya khoi sign tawni aduga ai khoi thakta job pabandi lagai ri mai se si hatai ma thauta ne na si Iran gi taraf te statement ni Gaza ram da lage Gaza da pul bada hoju phau da mi shahid oiri si Gaza gi hoji ki mo hoi gi poche elpham si da central Gaza ai bata re madrai di somnara bu jabaliya kem hai bata re si ma khai sira pul bada mi si si mi humputra manga marfugi nakya yorni asokpana mi chamga gi nakya asi pun maksi una air strike una drone attack una no maina kaptana asida na happy pasu yauri mama su yauri mapa su loin yauramni sahi tawbusida Israel ki taraf tagi ne se adu sigi mohoini semi group se su mi hat kya ne semni sengna ibda Israel amasung America na semina do America bo hoji hanagi president oiramba adugi cabinet minister karna so hoji Israel sibu ya hoji war criminal madredi war crime tawrim ne na statement me amam thoklak la hoji manung dagi Israel gi against yam sathina ngam go se thoklak la hoji America manung mak tagi ne hari che adum laire apul bada hoji ki mi sa du yam siram ne du yam somni Yaman gi taraf tagi Tel Aviv ta hypersonic missile ne attack to wi madu makhoi na hairi Israel gi taraf te hoji ki news sida hairi makhoi ni intercept to dana lau thabagi wani hoji ki Yaman gi taraf te kablak pa missile se aduna maram oirega Israel manung da Tel Aviv manung da mioi punamak mafam yam gram ni mana map ta pira iba red dot a yam sathina yam gram mafam ni asigi mafam a himakta loi makta silence ji khongni silence ji khongna maram oirega settler makai ahing chupam tumdre aduna loina mohoi bunker manung da settler makai Israeli makai loina bunker manung da ni Yaman gi attack sida adrai di somna amka kam tawre habda
गाजा की हमास अल कासिम ब्रिगेड की कमांडो ओरमेबा मोहम्मद सिनवारदु लेखिदबगी पाउदु हौजिक पाउ खुदिंगमक्ता दु फोंदोरकले अदुना हौजिक अनोबा कमांडो अमा अल कासिम ब्रिगेड की जीन अलादीन अल हद्दाद है अलदीन अल हद्दाद असिना हौजिक कनोम ओइबगी वानी कमांडो ओइबगी वानी अल कासिम ब्रिगेड की महाक सु याम सांगमनी महाक पसु शहीद तौने हैना मंगारक तरोक सुरे मवांगैदा तौरमी है महाक की वारी रुल इरिमनी को अल जजीरा द सुलेमिक तो सुलेबिनी अल मयादिन द सुलेबिनी महाक की मथकता लान तौरमबसी तरुरक सुरे तरुरक त महाक सी हिंगना थोलकपनी अदुगा हौजिक मोहम्मद सिनवार की मफमदा महाक पो हौजिक नौना कमांडो सेमबगी अल कासिम की अदुगुंबै पाव मता फंगे हौजिक हाइबु नुंगाइतबा हाइबु जॉर्डन नसु हौजे अल कनोम दसु वेस्ट बैंक दसु माद्रेदी अल अक्सा दसु सेटलर मखैने अटैक तौदा जॉर्डन की तरफ तक याम साथेना कॉन्डेम तौरई अदर अरब कंट्री मखैने कॉन्डेम तौ ओनली फॉर कॉन्डेम नि सिदा वा मखा तारे कांदे मखोय मेची की वारी लिरगा कनिमता कांदे अरब कंट्री मखैची की वारी मतरम लीडिंग दे सेंगना इदा गजा मनुंगदा मी पोंग सिबगी वारी सिजु आई लिलिंग दम निको करिगा जे ngarang हल्दै तौरबा थौदोक मखैजी याम साथिन नुंगाइते मी चाक लौब चले आगा अपि अपि पा दुई मथक्ता नुंगाइ कापचलिदो अदुदगी हेना इंसानियत खंगिद्रबा अदुदगी हेना हैवानियत से लैकिद्रमनी दुनिया सेदा अदुना अदुकुंबा पाउदु सोई अदु यामना मयाम द तहानिंग देदना ऐना ngarang सी थबुकना खरचिल बने अदरेदि गजा मनुंग द तौरबा थौदोक मखैजी उरेगा पारेगा येंगलेगा तलबम यावरक्तने सेंग हाइबदा दुना ngarang से इसे सौनंगबम ग लोगे द पाउस पिरक्तम नाब करा दिन मिन चुपा सीबगी पाउसे त दुमिन चुपा सीबगी पाउसे त उनथोकना कनोम चाउखर एजेंडा म ओइखरा गजा से उनथोकना चाउखरबा गजा दा दुक्सिबा गजा दा दु एटेक तोबा गजा दा दु तौरम्बा ना गजा की मीना अदु तौरम्बा से थोक तराबा गजा की मीना अदुम तौरम्बा इस्लामिक कंट्री मखैने इजराइल की मथक अदु तौखिबा अदुगुम पोत तौखिबा बे पाउ दो थोकलक तराबा अदुना पाउ पीब से कनोम इकाइबम यावरक लाबा सेंगना हाइबदा मयाम द तहल बेसी इकाइबम यावरक लाबा अदु यमन की तरफ तगी अटैक तौरिदु लोइन इंटरसेप्ट नाबा ताबुदी खर तारिमनी अदुर सुमाना हाइपरसोनिक मिसाइल अम कापचलेगा करिनो अब इजराइल द तौगदौरिसे मीगी आयरन ड्रोम डेविड स्लिम थार सिगु मयाम लेरिम नाबा इंटरसेप्ट असिने लोइना करम तौ याब इंटरसेप्ट तौ याबा तो काबला अदी यामना काबला उसिनाबा बदला अदु हल्लदी हल्लो बचाव नहीं टेक तो तौरवा अदु नताबा हफ्ता अंदा मकाबलक प मान अमकाबलक तना इंटरसेप्ट तौद्र लौ थगरे सोम द मिसम नबु मिसा मनी हल्लिबा इजराइली मखैना मिसम चा मनी सही तौ थोइबा मान मिसाइलम काबलक पदगी तो करिनो आबा दु यमन नबुदी हाइरी इजराइल दा अंथोकना चावना यमन की तरफ तगी लांची तौगदौरी आइना इजराइल बो हमेशा हाइरी ngarangsu yaman ge commando khaki statement ni chauna israel gi manung sida attack tobagi adu hoju phawba asigi pausi thoglak trim hoiram de ngarang inter misailem kapsel be pauduni telabipta du sem hawakta ni pause chra maya adrei di somdana bu india manung dana bu nupi am khak ai khoi muhammad sallallahu alaihi wasallam gi against ta wangang ba adu su phadna jail da hapchal kharamni अदुसु कलकत्ता रोम दे केसलांग तौबोय मारे सुम तौदने इंडिया मनंग दसु याम साथ इंडिया दनबु इंडिया मीडिया दनबु अतै लेते हिंदू अमसुंग मुस्लिम असी खक्तगी कैनोमनी वारी नि पॉलिटिक्स नि अतै करीम त लेते हिंदू अमसुंग मुस्लिम अदु खक्तनी लोयरा करम चौखत कनी हारो धर्मना मकोक चिंग्रब कंट्री दु कुनो दिन चौखत पे यारो देनिम लोय खरमनी सी इस्लामिक कंट्री ने कोइन लेसे नै पाव धर्म की मरम दु वा मंगांग दे अमगा चले लाक्तना तैसु मयाम सूर्याबा अतै धर्म चप्पसु अंबाव ngang माई थबुक तो कम तौरग पैसा ता लोगनी कम तौरग कन अखो इंडिया दरे अदुना त नंग कम धर्म चली नंग कनानो नंग नमा सोबरा नंग पूजा तौबरा अदुरा दुम चखराबा अखो गिनबो सिने अखो या चौखत पंगम द्रिमना अदु देश चौखत पे दमक धर्म से मरक पूजा लोय दनिमनी सियारे गना सिगिदि लोयजरा अस्सलाम वालेकुम।